Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Son Sipini Lakhain ko Troke Parlo Dolamara Rongmarjong Cultural Complex Salong Self Help Group Atumapan Mukhya Montri Mohila Yuremik Abhiyan Ahin Pen Form Kiron Pon Lapen Sorkar Pen Surikep Akejoy PG Pusi Nilitum Karbi Anglong News Channel Apherangke Adverson Kropen Karjo Hut Nang Pachinidun Tangte Nilitum Apherangke Adverson Kropen Karju Ponalam Thile Angton Pen Arjuponik Sinang Kardom apangsi Karbi Anglong News Channel kaching hon penang kilang rapet arat on tepen nili correspondent version kri pen suri economy pajero pasi nili pini kin ladak kedo lake lakhain ko truck driver bagori emisi consensi ke parlu ladak dolamara rongmarjong along sini di ponlo ladak pajar complex along pini ko pe posi ladak aswarlo tum ladak pon kaching luma leng ko ngoret ma asopo thak sini ethethini kachini kang tung la pala te pon kachini to pon kapachini phan se ni bor ipon polase idu bhani la dak lang kache tong hodum topi ko posi ni li arju pona lang tum pen pia theisi la dak lang tum dak kaching rum leng la pona ke ongma selang tum phale no ethethini lang tum pen arju pon selang anu pen tum arju pona ora sinona ini tum do posi ni pen arju pona ko pia lang theisi la dak la pona leng kaching rum ma la selang tum le ethethini la arju pona Oni ni tum ladak kupilan thisi tum kaching rum ladak apana ring ongre. Kupia thisi tum dak kaching rum ladak ni thithing thanik tha. On ni tum dak kaching rum mane ni tum phan la SSD tim pen mane view tum pen hedi ni tum phan mane sarkar pen kirap inut ekonolong suri kep ki PG pulaso kecak alam tepen nama sini tuang pan pini dah kacing room ke lah loni tuang pan aso form nang keron. Mana non pini bangka form senang ron colang apa isa bang? Pilah apa isa bang pipi lah. Mana ni kena apa pensi? Ni li bagori. Bagori nali ni tu kaya Gloria rong pipi. Ola so form pini ron lu tante ko bentu si le kilo nali tum sini ma. Ola bang ni tum sini ni lang non mati di non la bang so form ni tum si pela po an sini tum aku sejoma tunang la. Aku joma tunang. Oh la bang kuander problem bang ni tum sini. Ke joy ma mante som konsep tunang. Oh pinang ni tum aki joy senang pini ni tum pan ke. Kelang di. Cholo se arju ponang lo bistakyo le lak kaching rum bang ke pini swalo tum phan sarkar pen apson se kerap ke pija ke joy pen suri kep alai tu phan piji pula bang so form pini ron pon bom lo sinon di tum cameraman paklang konta non aleng do pikhala puna ron pon bom lo se ladak ke claim bang phubang phituman tamel ladak claim pon bom lo ladak ron pon bom lo se sinon anu kapek pan arju pon sedang la so api battery ponong lo suri keke patangka longji pula bang so suri keke patangka kiron alang tu pangkiron ke pajoy ma matela kupija sai ni ke claim ponang ji ma la bang so pathak ta me the thini le inut bhani phanar ju ponang la penang pota me long vek ji ma la bang so ningi the alang tum long vek ji ma mate ko sama so ningi the do ma bi ma la thim phata me the thini la mar ju ponang sinona ba ke itum la ka adak a form nang kana tum ni tum do la se ni tum phanta me ko arju pon so nang la selang tum ko som te la bang so a form nang ke nan pen long vek ji ma la pen long vek me la bang so lam ka chini phan si le alang tum phana bo i pon ko Nili gila kipen. Acha nali dadak pini la bang so armu ka chingrum na chi na dun kenali kupia sai ke dosna ni ke bang Nili puyo vio good na pesi ke bang asi piniani ya chito lo mesen. Acha na pini la so a form nang enu manda Enun de la group hana chinghong la. Acha ante nali tum la suri kep la dak piron ji pusuri tama ji bang la long ba ji pran ni thedo ma Ning chi thelo. Long po pusi. nali men sai Nili mere no kateron people. Thank you. se arju ponang lo la chala ki ta ni kapre ki me tu pana arju ponang se no na ko du kapre ki tu arju pon chun hala la se na ko du kapre ki ni arju pon po du kapre ki ka chini phane boi pon po la form kelong tang phan ji sebet no la bang ke ni la form kelong tang tang phan ni ja sebet arju pon po ni tum he pu ko pun ne ho ke pholang so group pe te pholang so group pe acha de ladak pini la bang so mu ka chingru ma la hong so mu ka chingru ma la tu ko pu ni sai ke dos kelang la son lo bo beng nang hang lo tu menang dun jui lo kelang ante ladak ni tu ka bilo te bilo te ladak so ho group tu aphan tangka ke ron je aphan form ke ron do ya nu ka su ke ron ji ki ja ji pon lo ante na form long ni ke la ma lang li tu ma group ka phi da ho
api เอ la pini la so form pini an long le puyam na เอ็นลองอีโบมัวพี่ปุ่นแหละ api เอ acha ante la so so her group kitam tang te la persona thang le tumai tang ka pusa ka do be long pon bom เอลองป้นบอมนั่นโกเก te tum la bang so her group ke seng pen atang ka kelong pen na tum ko na ke joy do na ni อากิจอยโดโลเวโลจอยตาโดโลจอยจีตาปุ่นเอ Setelah soal, hai tu group keseng pen anu kapre pun dalam person kirap pun dong person do mana itu. กรุ๊ปกิสเต็งเป็นแฮ Anu anu kapre pun tanah itu lah person akidu kisung hur kirap dun long person do mana. สนาเว Apalah. อาเว Jadi ni benar apa person bang tuh? ปูเก็บพลังชากรุ๊ปเป็นไอตีร้องพาร์ปี Nasi aju ponong lol. Non malam so pilotan tenang itu mah pan. Ladak ejen tum duji la pelan part ladak ke theke ding tum duji la se ke theke ding tum pensina tum pan ethi thini lama tum ka chingki ye pan sini le bori pon policy le non na tum peleni aju ponsina. মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত আজি আমাৰ ফৰ্ম বিতৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় ইয়াতে আমাৰ দুৱাৰবাগৰি আৰু ছচেনেটা আমাৰ ৰংমূৰীয়া ব্লকৰ আদি দুটা ব্লকতে দিয়া হয় আজি ইয়াত আমি দুৱাৰবাগৰি ভিডিচি আপোনাৰ কাজিৰঙা পিচিয়েলাপত আমি 2751 গৰাকী মহিলাক আজি আমি ফৰ্ম বিতৰণ কৰা হয় তেনেহ'লে সেইটো ফৰ্ম দিয়াটো এইটো কি পাব এইটো ফৰ্ম হয় এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিলে আপোনাৰ 10,000 টকা দিয়া হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ধৰি দিয়া হৈছে কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়া ধৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক ক্ৰাইটেৰিয়াকেইটা হৈছে এনেকুৱা আপোনাৰ তেওঁলোক এছএইচজি এক্টিভ এছএইচজি মেম্বাৰ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে আগতে যিবিলাক অমিত বৃক্ষ আন্দোলন হৈ গৈছিলে তেওঁলোকে বৃক্ষৰোপণ কৰা আগতে হ'ব লাগিব জিঅ'টেক কৰি যদি আগতে হয়তো পুলিটো মৰি গৈছিলে তেতিয়া আকৌ এতিয়া নতুনকৈ পুলি ৰুই পেলাই তেওঁলোকে জিঅ'টেক কৰি ফটো দিব লাগিব তেনেকুৱা তেনেহ'লে এইটো পইচাটো সঁচাকৈ পাব নেকি এইটো 10,000 হয় পৰা দিব বুলি হয় যদি এই ক্ৰাইটেৰিয়াকেইটা তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে নিশ্চয় তেওঁলোকক দিব আৰু কিছুমানবিলাক কয় যে বাচ্চা বেছি হ'লে মানে সেইটো পইচাটো নাপায় বুলি হয় এইটো ক্ৰাইটেৰিয়া আণ্ডাৰত আছে বাচ্চা তেওঁলোকৰ আমাৰ SC ST ৰ কাৰণে 4জন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ধৰি দিয়া হৈছে তাৰপৰা আৰু OBCৰ কাৰণে 3জন ল'ৰা ছোৱালী হ'লে কিন্তু তেওঁলোকে এটা সংকল্পপত্ৰ দিয়া হৈছে তেওঁলোকে হয়তো চাইন কৰি দিব এইটোত মানে বাচ্চা বেছি হ'লে মানে এইটো 10,000 পইচা নাপায় হয় নাপায় বৰ্তমানলৈকে কিন্তু তেওঁলোকক হয়তো সংকল্পপত্ৰত আৰু তেওঁলোকে লিখি দিব যে আৰু নহয় বুলি তো তেনেকৈ হয়তো দিয়া হ'ব হয় Tangkini nalipana ardilang la bangso pini la bangso form kiron are kupia fansi kiron labang so form giron lage মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনি পুলাবাং আঁচনি সোয়ারলো তোমান সেলফ হেল্প গ্রুপ মাতে আত্মসহায় গোট লাতুম আসার পেমার তোমান সে আলাং লিতুম ফান পানং পিলো লাবাং ফর্ম লাসিলা বাং ফর্ম পিনি নিলিতুম দুয়ার বাগুরিয়া লং কি দোআন সেলফ হেল্প গ্রুপ আত্মা ফান সে পিনি নিলিতুম লাবাং Kajir Ronghang CLF andar kedoan AVO uthorotat do labang along ke SSG tuman ke aphan kinil tumpini member do an phan ke ron pon ello tangte labang kiron pen bang form kiron pen tangkas surik kep longji pu labang pathak ke longji ahok ke longji ahok lapu son ke sarkar se kening je posinili tum an ka do we ta mane longpo posinili tum akha pen se ka do we phan ta nili tum labang form nili tum cheron pon lo la tangte asumar ke ong tumke la dak hilab dun setame labang surik ke batang kalong le pu labang alang kana labang ke angsong ilitum sike pathik lapkali sarkar pen bang pathik tang lo je nilitum ST tum phan ke asumar bang pli pena bhere ke ong tum phan ke pipe pula bang ke bang sining je det ahok pet alam lo hala dak lang litum yong sipenia lo chi tok dun lo blang te alang litum han afisi ako matha phon tu pola pusini litum ke ikachinia tenge la panchol lo mane hala asumar ke ong dung atum ke from le hilab dun sta long le lo ko jalo ko la pusi nili tum han ge angsong ben si direction nang delo pon nili tum dala pusi ka do beta arjulo chini la pusi ar ka do beta che than lo Sumar bang piki choklote pom dong lo kala osomar bang pli ana tum ke longpo tangte labang mane asumar bang pi tuman bang ke labang surik kep long ve gi wasi mane kapangdakpon labang ke litum athe sarkar ben sekaning je pod la an bang ke ahok per lam bang ke nilitum bang ke kichini do na tenge ahok lo longpo se ka do beta ninga khalo Khola Tirang Ahem Chujun Ase Kar Klipon Lakhain ko Ratrok Duwabargri MEC constituency angkang ang Jok Tirang Arong Asar Hem Chujun Ase Kar Klipon
Pier thea thak aron barim ke kroi anim atum anke chujun ase karklita isi thetan ase pu hokpon lo. Lasi aron barim atum anke chujun ke do anatum ke ningkan ke thompen e boy ke chethok chijer pon bom lo. Lasi ang jok terang arong asar khola terang ahemalong pini arkoi ni phai crescer cap ningkan suri hinira inkorapli ani chujun ase karkli pon ke vomut wokan anta mesen pusi kurusar atumpen thanpo. Lapen hanboka hempu mukrang aropenta chetong dunsi karbi pohopen kurusara tumapan archopo. Dua bargripen Edverson Crew Report Karbiang Long News Channel. Ini hem asujun channel ya kong itu. Dokpilo kita non huang paju. Kala. Non hong don kisi don sujak. Asli ini hem asujun bangke. Itu. Lumut bukan kahin orang tak. Non ini semasa tengke non kibu kebat dia polo non go pasu. Oh kita orang aku kicu komen apa ya? Kicu orang aja orang. Itu dia lebih paling apa begitu kok. Jauh kontrak pada. Sa cái nó cái áp phẳng ấy được bom này, đảo bom nó người ta nó cái nhiên cái cái người biết là là bên bằng cái cú người ta luôn cái bản cái cú sa bằng cáiสิ่งmất cái số rồi lên cái này rồi lên cái này Choro lo nè. Choro lo. NKBA ningkan esek amai pi kapaman ponche phan kisi kedang pon. Lason si non ke wangchi ningkan suri hinira inkorapli thanga chiklo ni phainar cap arni pen ni phai crazy arni an ni pli aparman ningkan pharo sira cricket homapong ni hang Karbi Baptist Association thi hekpen NKBA ningkan esek amai pi kapaman ponche phan sik dang pon bomlo. Lapen NKBA Christian Education Secretary Reverend Abraham Taropen Monduli Pharu Sira Kretrok Amonduli Atumaphan Tuning Ripon 2 Bang so amai non kisikedang pen mo bang so amai jujetik anta thangnat akidoka kisunga sai anpen kejok kilong pen mesen me et pen bang so amai kapichun long pe meji aphan kardom pen nang chirap nang chetotun ikthapusi tirikama tumpen Tuning Report. Lapen labang so amai long risonim so atumpen ason kachipati ajai mekta en ponchi puta Reverend Abraham Taropen nang pachini pontu. Bang so amai kibijia dim laki nilip lakhain korapho panjan hiriring area long si paman ponpo pusi pherangkia tumalong nang pachini dun. Lapen labang so amai kechak tirikama tumpenta kadokawe amonduli tin atuma phanta la so amai kapachun thekjia phan arnam kardompen nang cherabdun thapusi Tuning Report. To tangte pherang kia tumalong nang kaning jedun alam thele angton pen arjuponik sinang. Dua bargripen Edverson Crew Report Karbiang Long News Channel. Prangsi kado ko we atuman phanta ni di tum ningkang sam kardom ti pajelo itum ladak peneng surihira inkorapli ningkan NKB amai pi phansi itum tak panjang hiri ria Hilhiri amanduri long si pathikang tanglo nabangso amai pi long nitum reception committee ahin pen kisuniri ram lahelo ong dung pen kisi tongji phan na pen NKB arlo manduli phorishira manduli tro atuman pansame ong dung pen kisi tong dung pen alira chamnang tidun na pen arnam phkiru rap peji phan nitum reception committee hin pen chuniri ponno na pen bangso mai pachun ponji phansame ako kardom pen kicirap dunji phansi nitum reception hoi pen ka to ko tum handak chunira adu ponno na pen pini pen bangke pendel sami cheng ponno na pen hemtun na ka do witan nitum pen pon bomlo sila ka do ko we kichun pa mai phanda kardom be sin nitum chuni ponno Antela nari tu bang so mai long kon ba armu ko chitong ji do nitum ene ma thapon ke la ke delegate mate ma farman bang fuana bang ke bang pharo troxy baba pharo ke bak chitong ji la pen visitor
la bange peneng bange ong mu choji pusin tum ningi thedam do athema peneng bange risonim so rongaji stame pachiro ponlok asi kiju hut kiju arni son bange bang suri pri phol option bak chi tongi pusin tum ningi thedam do Tadala bang so risonim so mai long ani tum arju ponlong ko chipate son same do puim si tum arju ponlong sila bang so pipi lo ko chipate ponjila bang so kachipate ponjila son mung makela ritnong chingdi nimso kirung lapen pisuke hang batli ki apa chipate lapen football lai hui stameni tum chipate ponji Tadala bang so mai nang dunya phanai tum hin tiri kahin pen ko pilo choni pring karbi pendeng sun pot pen sigi bang nang potona tum pu ponji ma mate ajara dress le bang ta chop nai tum pu ponji ani tum ki pu ponji ning hang la lo kachipate ani bang ke thek pulo dang te ongdung pen la mit hang pendeng sum poi kachip ching thang pen ke wang si kemi pusin tum chun report nang limen ko sone nilemen ke machios tok di nilila reception committee lo general secretary lo Ingdeng inkorapli hempu mukrang pira sinja phan karchopon Arkoi ni phaingkoi Mahamaya constituency ke parlo rasinja aklam mate karbi riso nimso rong aje aklamalong hempu mukrang pira sinja phan karcho ningka resek amaipi pamanpon Bangso amaipi niphai kriser kepen pangcheng ponpen niphai inkoresi an pamanpon Bangso appeared helong pinang an pregjam adhorom ke kroi atum do sonsi hempu mukrang pira sinja puta isi ingthirjer adhorom lo Bangso adhorom ningkan surihinira isi aningkan West Karbi Anglong Hamren Rong Chingdon alongsi mahang pathek ponsi Bangso adhorom nang ardombong wangbom si pining ningkan ingkoi rapli kechok abangki dongmuka rasinja aklamalongsi paman pon Bangso amaipi nini aparmana bangke hempu mukrang pirasinja phan ardom ardi ponpo Lapeni phai inkore sia bangke rat amai pisi paman ponpo pusi kuru sarpet nang thandun Lapen bangso ke thoki jermate kardom ardi karcho alongke ilitum adhorom nangke kroidun wek nang chi pupe athema ha akopenta chethanbom wangbomlo ili sokarbi hempu mukrang pirasinja asu pusi lasi ilitum karbi akhai angbong dhorom chipupe pinpen Christian adhorom lokhimon adhorom aron barim lapen kaprek anim ke kroi atum do anta bangso hempu mukrang pirasinja karcho along nang archodun me pusi kuru sarpen chuningri lapen pherang ke atumathengno than pachini pon dong mukak pen bidor sing terang report Karbi Anglong News Channel Heke hateng to thipen sarang pun na mete than ipi putum dai than longri longpat asu pukali siningri cho peng ho asu pude chipupe karbia khaike hempu mukrang pirasinja asu karbia khaike nasi kheya arnam ke hempu mukrang pirasinja laposi lani tumakar cho bangke karbia khai kan ke dhorom pu chipupe detra hempu nam khan mukrang pirasinja bangkar cho ke apolong rap sarbang asonte pusi tumte Halo. Kapre aron tumdu tame. Ini Christian anim tame aja guru lukimon iskon. Ajar le du tum tame bang penacar tu dulu tame tu ko. Dehem masih karbi ke hempu mukrang pirasinya asu kutanu tela sokak tu ke bang ason tame ko. Ke bang aron bang ke penipu. Oraki mesen pen ke bang wedena ko kaca tu so ya ko te hedi. Thirjer pen tak tu te puri bang. Terus loh mana tu media apote dia tu kan. Betul. Nilip ahawar along Rengmanaga okchum pranasong kiklang Chokiola police station ke parlo Nilip constituency ke parlo koila mati pen kahelo 70 km sose khanari rengma arong along pheremime rengma akhaya tumalong pen rengma okchum pran mate arlo asong kiklang pu alamthi kiklang pontu Pinpur ponme Karbi Anglong ke pheremime risim kangtang ke orasong mate okchum pran asong avilopu Pusi keramtang aningkan pen methang ke ot risim kangtang amokha sarkar arideng chihodai rintilo
bonta nona bangke isi kamang hu thume me alama bangke karbi anglong arlo ako rengma akhaya tumpen risim kangtang ke oratum nangklang thurok lasi non apor hutke karbi anglong ke kaike ta mon samatumon si ke jap ke dolopu kaike karbi akhaya tum kachethan prup apor hutsi phere me ako risim kangtang asong ke klang thupena jok rong asora phan areng hu kapaso ke thengke chok lapen bite achabi kithi mobile phone kithi lahai hui abangke okchum pran aridengsi cheparideng ponthailo lapen an partame dakpen katnon puta hele ke apen ke therdun alam klanglo areng ahuke sodun atum jesemet koilamati wophong arong asar amekar rangsina teron asar buramen karlitang sorot teron lapen stefan terang asar bura amen sikari terang alang litum areng keso atum karbi akhai banghini lapen rengma akhai banghini pusi alam klanglo bonta rengma akhaya tuma phanke amena kor pangthek ponthek thilang pusi birta tokbo mahut birta ribdunlong lapen lapu methanga hemmate osomar atuma phan admission apor hu tangka poisa kachuri dam una hut kam ka chongdan tam amen pen risim kangtang ke ora tumalong areng ahu keso rang sinateron lapen stefan terang atum kachethan pona tengke alangli arlo asong atuma bang hindi alam pensi kangki bonta hindi alam abangta asap kakeng konglong asi aniyam doputa chethan pon lapen alang tum kamorok aphosaksi kachingthang lapen bangkre ke thomalong sitame hele mate risim kangtang anutina longta doputa than lapu ke phowek kachetongwek atumpen chethan pon lapen lapu lison lekthe lapen arisang ho tumpen kachuning ripon ke lapuson songthrok karbi anglong risim kangtang ke ot asong atum sarkar arideng hele kaman chehodai det aphita lapu hako risim kangtang ke ot asong amen pen rong asor atuma phan ke theng ke chok abangke isi manghu thumeme alam loputa than pachini pon lasi labang so alam pen apot karbi anglong autonomous council keja atum CEM Dr. Tuliram Ronghang pendanglok law and order atuma phan chikisi phere meme rengma okchum pran asong atuma phan ne vek nangji mate operation asai sitame claim vek nangji pusi pachini pon Koilamati pen Moses Teron report Karbi Anglong News Channel. Puta ne tum dak ni lip ke parlo Koilamati dak korte tum si inglong pri ki thula posona akam me choklem nam pen se ason ghotona lo ke bang ahut lasi ele tum Karbi Anglong long song trok asong hata me ke dam tang sarkar deng banget pen aphi Karbi Anglong long la son risim kang tangge ota songge avelu pu pen sitami puthot kedam tang atumi aning sam mate aning wi lasona por ako puthot lason risim kang tangge ota song nange klang pen iri tum Karbi akhaya phan lapuson risim kang tang pen ge ther lang dum hareng ahu ki pasu lapuson ge koson pen ma la bangeli tum bang hu hak lo asila so puthak ke ili tum Karbi akhaya asong tum kali lason se kado gabita chehonde lapen la rengma nagala sona khai lasila sona khai phan ili tum Karbi akhai tumli la puson risim kang tangge ot ka vedet pen ampar halang le tum la puson ge duko kelang le tum phan sodak pen alang tum operation pi pen abang so asong phan ge pevir den nangji Utang de non na jasamet Karbi Anglong autonomous council ke jake thei ding tum phan la pen lo na order ma putha ka phan ang le kuchini ripon kang tung la kachuning ripon kang tung la pulo council ke cari CEM Sar Tuliram Ronghang stamila bangso daito bangke CN pon pen laso akaprek Karbi Anglong kidu akaprek akhe tum la puson risim kang tangke ot akhe asong phantame la puson non kedam tang ason thak dovi ason tha ghotona la puson padolong ledat pen laso risim kang tangke ot asong phan pavir vek nangji pusini le tum Karbi Anglong dagali tum kado we dora prong tum tamil ason se chuning ri padopon la jasamet we la reng iso dam tum non ge la tum hemnang de alo lasila tum areng iso dam panam nang de kwan chini dun nalang tum dikha alang tum areng solo ni tum dak rong pen biar talong se ni tum rong kado we jerpi jerpo tum ni tum chingrum si dak pen gari pon silang tum hani tum ingthum dam lo la pen tum ingthum dam pen api lo en order atum samya phinang le dun lo kado we ni tum thek long ik prong lo
putang te la no tum kang thom dam hot lo no da tum ne tum putang te lo no da tum ko pisi ki pu no la tum ban ka ching kilo ngam no ching ni ma Alang tum kaching ki che thana bang ke alang tum han statement an lo copy ko puson na munit la puson alang tum che than lo uniform pen morok choi morok la pen resim kang tang ka ot la son asong atum la pen rengma a auropon dia tum pusela tum che than bon lo Nongnam ka che thangklong ake hai sikari tiso USA long linguistic award kilong abang phuaphan India Prime Minister Narendra Modi a hinpen ingdeng troxi ke prapo India Republic Day Catalan Delhi rong sopialong ke phapo Karbi anglongang bongpen Karbi akhaipen International Linguistic Award USA pen kilong dun abang phu sar sikari tiso India Prime Minister man ki bat pu along ilitum kaching honai sikari tiso phan amen kateramdo Lasi, laso amen ke klang atum anaphan puthot India Prime Minister Narendra Modi Republic Day Catalan arni Delhi rong sopialong kachetong dunwek japhan amana pengpen ilitum Karbi akhayang bongpen ake hai sikari tisophan India Prime Minister Narendra Modi pen chupha pangjangpo Lasi Karbi anglong arado ansitami hirjumi hang pidun lonang non kewangji 26 January Republic Day 2024 Delhi rong sopialong kachetong dun pen India Prime Minister Narendra Modi mesen pen kachingki kachethan dun pe mechia phan lapen ningthe dun lonang ilitum Karbi anglong aradakar I hemprek aphuthak kachingki kachethan pona hut pin purpon popusi ningthe dun lo Tangte ake hai tiso sang hopen kaning chialamli angton pen arjuponik sinang. News report Karbi Anglong News Channel. Kardom nili men security so kadam tang ilituma da Prime Minister Narendra Modi ake hai alangli kachari pon mon ki bat indeng pharisi long nili men klang don nili pan hajak nili paklang pon nona bangke lamon kibat la doa nang deng long haladak amen ke parno pon muni da tumpan an Prime Minister nang ke pha Delhi along non inkore trok nona chekro inkore trok ani ili tumadet arat pen kachari adet lo pula so kapangdak ni ningkan trok sikera rapo ke chok lo Republic Day haladak se alohi sab nilipanta nilikehan se nilike dam lipan jesig lo haladak nilninga matha teng te nilninga ro ke do analam Prime Minister pan than kang long ji tapi Prime Minister da aning ro ko pe alama lagi nang than lo putot nang than tu ji mase so asayang deng long ki dun long pot ni je hok o ara tum pan bacini te henone da jipun ni matha se so lam te pangda ilo Karbi Anglong pen nang innovate man Karbi Anglong pen ni innovate do Manipur pen do Nagaland pen do Arunachal pen do Tripura pen ta do lake kumada monit kopi ke claim along se laso ke hang pon long pop man laso lam do Manipur bisa lam Manipur pen gidu na bang ke lang di la pidong krok pen se on ki phe la pen se la so hon pen se pe ke thak la so pe lang li litum India to that la fukali kapre kan der long ta la so pe kilo la pusondo la pen ke penang anu tum bang ke ametang adim kacipang thir ametang ke dorong so pi punon dong so punon la ta ter bang ke do de je perman ke pen kacipadu rada pan kapacini so ke klar bor ke klar et ke doje forman la son ke klaim ke cepat du ketum indian kang along ke pinda do lang litum pantahan la son si la birthe alon lo theng pi theng prang uptak ta lo tek usu atum pan ka ora la hai tum pantahan la pen ka prek ametang asai mesen ben ke klaim bang klaim ben asai klaim la ke paklang ham chong pan ale ke do so asai ke paklang tum pan an hala da ke hang tum ke chetong do ni da karbia keben ke hada chetong do long pom India de da lo ke do an a keben inun vet pusita ma posi ni ngaro
Breaking news. Pining Ningkan Surihinira Inkoi Rapli Aningkanle Karbi Youth Festival Golden Jubilee Celebration Kijut Kalilang. East West Karbi Anglong Arat Ning Chepa Oiri. Pining Aningkanle KYF Golden Jubilee Celebration Katalon Kapijut Kalilang. Ning Tepenle Donon. India President Droboti Murmuta Morning 2025 Aningkansi Wangpo. Halabang so Aningkansi Golden Jubilee Year 2025 pu Hokponpo. Pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Phirangkia Tumathingno Pachetangpo. News report Karbi Anglong News Channel. 7 দিন কাৰ্যসূচী কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল গোল্ডেন জুবিলি সেলিব্ৰেশ্যনৰ যেটো হৈছে ইয়াত ভালকৈ হৈছে আৰু কোনো হাই প্ৰেছাৰ নোহোৱাকৈ কাজা নকৰাকৈ আমাৰ ইয়াত ৰিসেপশ্যন কমিটি আৰু লগতে চেন্ট্ৰেল কমিটি মিলি আৰু লগতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ যিমানখিনি অফিচাৰ্ছৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচাৰ্ছবিলাকৰ সহায়তা কৰি যে সফল হৈছে আৰু এবাৰ প্ৰথমবাৰ বিদেশৰ পৰা যিবিলাক এম্বাসাডৰ আজি 9জন এম্বাসাডৰ যাৰ অংশগ্ৰহণ লৈছে আৰু সেই এম্বাসাডৰবিলাকক তেওঁলোকে কিছুমান 7 দিন 6 দিনলৈকে থাকি আছে কোনোবা 5 দিনলৈকে থাকিছে আৰু কিছুমানটো যোৱাকালিয়ে গৈছে তাৰ ভিতৰতো এবাৰ প্ৰথমবাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো আহিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ যিটো সিংগাৰ গায়ক নাজৰাত এইটো ইয়াৰ উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে ইয়াতে হৈছে ভালে হৈছে তাৰ পিছত আকৌ পাপন আহিছে তাৰ ওচৰত নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখিনি সিংগাৰ তেওঁলোকৰ ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে লগতে আজি মোহিত চৌহানৰ আজি অন্তিম দিনত যেটো সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আজি আমাৰ মোহিত চৌহান আপোনালোকে জানে তেখেতে ফেমাস সিংগাৰ আছে তেওঁ আহিব এনে ধৰণৰ এবাৰ আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অহা কথা আছে কিন্তু ৱেডাৰ বিয়া হোৱাৰ কাৰণে তেখেত অংশ ল'ব নোৱাৰিলে অহা বছৰত নেক্সট গোল্ডেন জুবিলী ইয়াৰ বুলি আমি নেক্সট ইয়াৰ আমি সেলিব্ৰেশন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও তেখেতে ঘোষণা কৰিছে তেখেতে যে নেক্সট আহিবৰ কাৰণে তেওঁ আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছে Pinya Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me